Jylla Meghalaya kalau yok ban Khur haduh tylli ki takma ksiar, tylli ki takma rupa, tylli ki takma rynnong. Naga lympung ialehkai 8 National Kung Fu Championship bala pynlong naga Kung Fu Sports Association ke Assam. Haduh pelangut kinong ialehkai ke Meghalaya Martial Arts Federation kilalit mi khmat ya ke Jylla Meghalaya syakan ya ke lympung ialehkai. Aba pentip ya kini coach presiden ke MMAF Thomas Rong Thalu ulayat hu meminta usnam ke federation ke lapau bha hak jing ialehkai martial arts beper ki bala pynlong Jylla bat national level bat kadon ya ka thong mun kinjo shadu ke international level. Ulapan pau ya ke jing kemen bakinong ilam ki bala shajid hak ni ka national kung fu championship ke ialehkai bha hadu bakinyo Khur ki takma. Ke federation kala ajing ro ya ke jintre shitam jong baro kinong ialehkai bat ukurmen bah ki lympung bandangwan ke federation ka nongyo Khur khambun ki takma ksiar. Nothing!